I dozvolite nam da vam predstavimo momčadi koji će trener Banović Sergej. Jedan lijepi veliki aplauz za momčad Belog Vrha. Olmo Haravan Daniel, Sigali Leonardo German, Nežević Bojan, Fijović Ivan i Stojanović Petar. Pozdrav po domaću za gostonicu. Čekaj, evo ga. Tako je, bravo! Bravo! Našao! Smena mora biti, a? Bolje Juventusu nego ovo.